Malo le ngarurua tala falava o se whapoponga o tala forward radio Samoa. Mai Colombia wa sidia de dua se laure au maari riu de mafui e ai olo o whaawau pea ngarua ngara bea i marisa i ringa o nisi e le i maua. Walapta iane malo au whaatase pēna ripatia le CNN o le a whainga tāwho i le tuwhatu whaina o tau mawhai no whanga wā a fia mōna yaso o lumana iai e maise o le whainga tāna wha mautua le au whai o tangata ro tau sairia. O le mafui e fitu te simarwhalo na malosi le fua mafui e na awhia i reitu i se sifo Colombia le vasa nei. A o whai roa i le whainga malo wa iei nei le tunu i se whaare blawe whaare natura wa tau whai ofo atu ai fiso soani atunu o le rarorangi mō lātou taitai. O nisi o ata le CNN o whai roa nei le teimi na lawe ina nei se pepe mai lalo se no fuanga na solo i le whai tu o Kali. Ta wedi poti o lo whapapawe ngā yoinga re au la vea i a tau mawhai e wawe na whao o le fisosoani nisi o masalomia o lo tanumia i lalo o whale te tele na solo i le teimi o le mafui e. I Amerika masasa e tūtu tonu o tua ia nei e Yemen le vaenga le Houthi rebels lea e langolango iai Iran i lo lato whasiotio tangata to ono i se oso whainga na whaia i se waa wha pisinisi i le o ngā sami o Bab al-Mandeb Strait. O lo whataria nisi whamtaranga wha popo le nei oso whainga a wa whai roe Amerika o lato lapata iane o le a wha wau peo na tāpu nia le Strait of Hormuz e ono wha popo i pea ma le maua lunga o le tau o le sua umarakesi. Whai roe le CNN na whareanga le Mediteria Amerika se waala o loa na ngai i runga le fua na iei runga le fua Panama e na whai malanga ne a ngai i le tasio wafu i Iran. Whanai roa iei Amerika se miso ma awhiai le potu o lo iei le afi whai mai o le waa na tau mawhai e ui atu le Gulf of Oman na ma ua o iai ma le poloka Amerika o lo whaia i wafu o Iran. Wata ua le ripoti se whamatalanga a Trump i le autu stala o loo mātala nei le Strait of Hormuz, mai na o le Navy lava a Amerika o loo ia whaatontun wina lea o ngā sami. I Ausetaria, ua pu e leo se ri, i le mai o na maua o le tino mariwa se tamai tai i se whale i le tu i saute o Brisbane i Australia. Fa mer tele tito se fulu le babeao na vala o nei le so soani fa babe le fale le i Rwanda Street i le fai tu o Logan i Brisbane o no li poti ua fa o lima tangata tau watu leo ma lato mawai le tamai tai i rusfu fitu tau sanga fa ye ngā renga la vea i peitai na maliwa i lava i lea no fuanga o le ri e tolu su fitu tau sanga sa ye fo i le fale le taimilea na pu e leo mai masani ma le ua fia. Whai rua le 9 News, aro sira leo i rea whaarablawe o se mata upo fo i e whaatatau i sā wanga i a inga. Whai mai ele i whaia ni mōrianga i le teminei, a lo wha o pereso e suenga i le mafo angore nei whaarablawe. I New Zealand, o tangata New Zealand iei pito ai alani wa riputiere Radio New Zealand, o lo whea ngai malu i tau le whai o tūs whalau, o no le maua lunga o le whai o tāra sanga ua mafua o no tū la whono whautau tua o ia Pertania, whapele Brexit. Whai mai le Radio New Zealand o i lato e tai dua citizeni, dual citizens, o lo umi se teime whaata diei tūs whalau, e leo iei ni wha manatu manifesto ta inga mai le ofisa o whemaranga inga, a o nisi teimia le tau nuutus walau ti tonu le teimia ro mana miai mo whai ngā malanga. O lo whai roa le ripoti rea o tangata Pertania ta i lua citizeni, sa whaaton wina e wha o ngātus walau UK, pe ato e fo i atu i le tunu, ma o lona winga fo i la o citizeni o Aialani e lua tunu e citizeni ai, e mana o miai fo i se tus walau Aialani e whai malanga i Pertania. E se whai tionga ma wha se a tangata e le mata upre nei, a wa wha mao nere si tio la wha o tangata a Ialani e tāro sanga mō tusi folau. O lo iei le ripoti ma tustu singa, wha maumaunga o ofisa e tau o na wha awhiso tai mō mata upu wha penei, ia fo iei le tele o le mau wha se a. Malata kuki, o le vaccinator whai ngā pārota le atunu e ta i whātau sanga mawhaia. Pei lava lao le tele o atunu i lea tūrangi e tele fo i lui tau o lo whea ngai ma le atunu o na o lea wha moe moe. Lo ripitiere Radio New Zealand Pacific o le pāre mia o le atunu ma le ta i fo i o le Cook Island Party o Mark Brown e le o yeso na masaro salo i le mata upolo ave i le wha mua mua tangata i le whai ngā pārota. Wha mai Brown, o le sana wha marusia o le wha tupra i o le tamau a ingo le atunu utaru mai le COVID o le wha mua mua lea lana pāti.
O lato wapa ai fo i le si tanga o tupe maua i le welfare, po le soifua manuia o tangata, o pensiona le au mātutua, o whanau, i a mese fo i le tau o le soifuanga. E ano noa i mata upolo o mata i tua le au palota le vasa nei, a o sauni ai mo le whaia o le palota, e au pia i mo le mata upo e whaata tau le so o tanga manifsila, le sa tau wa whaina i se teimi e le imamau atu. Tala nana radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso, manuia tele Faiva o whenga iei mo le tātou tunu u whaasoifuia. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Mom, Dad, I say it's a lua pisa so oi. E fe alu so ai, Mom. E fa alu ai tato tupe. What's a le lava? Le lua misa so ai uluma. O masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai fa afufunga fo I. Wala aule au nanga. Ale mapu maya. Ile o valusulau. Lua tasi, lua. Tala no iai, pa asole mu iai, e mawai lo o lua fia. O valusilau, lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. Afia maua sosa, Omega ka, Iana lowi moa, Omega ka, Tabale taumo fie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, Umalole keisi le Omega ka. O fia afistau tama I whaamomoli Samoa ai omitele wa asami. O le AR Customs and Freight, o le au nanga la foina whaamomoli le waalele. Air Freight, vili mai alveni le AR Customs and Freight, ili o lua tasi valulua 5 tasi fituiva. O lua tasi valulua 5 tasi fituiva. Mo nisi whaamtalanga mai inga. Eva mai pea I the radio kasi lima I wakolu amo. Au ngate le sunga mo Whaapeo na puniti o le la Wow le langi O le timu fo I le muta O fitilo na muenga Wa tofai maloi mata Fitilo fai solo Wa le tau ai lona loto So esa uia o le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai le pauno Ea talofa lavo le paia mawalunga o le whaafonga tā puai Ai mai se fōi o le sila mai moa Samoa I le o ngā tutolunga le mu o le nei fōi wa yaso o tātou savalia Vi ia I le lofa mo le anga le lei o le tua Ina ua mawhai o le te mai lo tō soifua Ia o se malosi fo I le au na nei. Ua mawhai ona tātou toi lau lua whesila whai ai. I luma o le tua ma luma o le nuu. Ai le o tua o le nuu. E whala lau wasi ia matatanu o I tangata. Pēau o mai le walau. Ia sa o whala le lei le tua I lau o lofa. Le tua o Israelu. Le tua o Jakopo ma apele amu mo le tua o Samoa. O awa noa le lei tātou te whailoa I ai, I lea taimi ma lea taimi. Tātou le whailoa I le nā whai unga o le vai aso ma le la vai aso. Ia ono tuangia wha le ainga. Le ma alofia. Ia, e le ma whai o na alofanga I ai se tangata. Pe au o mai le wala au le tua inisi. O tua whawhine o whanau. O e sa pele I mafutanga maloto o ainga. Ua whaia I ai le pule whai tō tasi o le atua.
Awa o le finangalo le atua, e le ai se tasi, e tū matete i ai. Ioe, o le pule pa ia, o ia nā te au boia, o ia fo i nā te toe whaafo i atu le tangata. Ia, o le mua e le fuatia, o le tau e velo e le maninoa, o le ti e le se ua, o le maa fo i e tongi whaatō i le moana, o le tā lava e le apoia. Ia, o le nawa i aso fo i matulanga sa whawhenga iai, o le nei fo i tu o le aiga. Ia, ma le au pōngi sāra sa au fiti ai. O tali tonu fo i o le anganga lava le tasi, inisi o ainga o e kalesia o mafutanga. Ia, ai maise fo i o le tūlanga o le vāna no fo Samoa. Pēo o mai i aso whapea e le whaingo fie. Ia, ai o te tali tonu i le whatutua i le atua. Tātou te mālama lama le lei ai. I le ata o le whaolatanga. O lo woti o lo manuia lea pēa whai e wala au mai. Ma tongi le wha rosa i lo whatawhata. Alai te whai le whina ngalo le atua. Wha manu lua tua ila. Ia ona ua pau o le leo ua maua le teimile nei. Ia ona o le malulu tele o le aio keriso. Ma le nu o whatoanga. Ila lo i kala estete. Ia ai, nga o whapea, ai. O te tāti aloa, tupulo mal whalawlawe. O whaatu so o lawa ia, se o manbul tātou producer. Aua lawa e te alota mala i le mele. O isi vo i teimi o le multi Apollo e saue. E tofo e, po la le tua inga malosi le iai. Ia tūlo i lunga, nā le inu o le vai o le ola. Matala ato mo le wha i. E ako mo whainga e o whakwa lava lea. O le atao e whaile polo kalambe le so. Ia, tau toa tupa ia i sā ma whainga o Samoa. I ona tūlanga whalupe. Tūlanga mau puipu e walo na tāwhatolu. Le vāta ngata, le vāta puia. Ai maise o pa ia ma mamalu wha le malo. Pa ia fo i ma mamalu wha le anganu. Ia ai matua le tu. Ia te utou le au whainga luenga tutofi le atua. I whata whaitau langa e fia, o lo o tau nopia iai. Ia a wheatu e whata alofa i te mauntina mātua le atunu, pa anga tō tino le ia tau sa vea. Ma lo le talo, whaafitai tāpuai, whaafitai fo i whanau no manu, o lo o manui ai Faiva, o alo matama whanau a Samoa. Ia, tarofa fo ia i la tau i whale o tangata mātutua, mai se fo i o mautanga se ngase, o lo o whaata o tolia, ia ele umare sa veu, ia alu vapea. I le fia whaalongolongo. Ia au le hase tala mai, e vatu i le tātou polo kalame o le ngā Gagaifo Faiva, ia mwese fo o le tāno awa. Ia male au auli male tō wha, ia whonga mua po le whtelenga, ia se umanu Francis Ioane, ia ua tāwalu ngā tufo ilana o nanga ile o ngā tonu le nei vanyaso. Ai, ia i se teimi whaawau le whaawhiloa, ima le whaatalo whailunga le tātou apio fōringa, whapea fō i le tātou YouTube channel, ono lea, ua awhi mai le sā, o le tātou malo whaaloalongia. Ia le sunga ia Matt Luatua, ia mai le company, o le Advice for Life, o ia o le tamali i o ngafa, ma le vaai o mata upu tau insure. Ia, life insurance, medical insurance, ia o insurers, fo le mawhaiuna pui pui ai, ia oe mai lau ngā ruenga, pēte ua e ngase whaafosei. Ia o le mwhaiuna te tongi le pili, o le mō kesi o lau whale. Ia maisi lava, ma mata upu tā ua tele, e masani o nau tau whaafonga iai. Lea la, le nganga whaalalo whaatalo whaatuai, lau sunga mat, ia whaamalulua tu fo ia o e whaafonga mai, tau le manino le leile leo. Ia, o le tūlanga nā, o le fulu e sau le tau malulu ma au mai. Ia, au le si mea na mātou iai le loa. Nga mana tua la, e whaisi te leo le hall sa whai ai ia le. Toi sao ninga, ia whapea fo le peau whaamawai o le fionga a samala ulu, po le fionga fo i le toa, ia, po le fionga fo i le salamasina.
Ia, ele ai ma se sound system le leina whaangaina. Lona winga la. Alo ia talingolingoa atoa ai. Ele se microphone ma se me whapena. Ia ai lea whaina o le mea siri wa uma matau lau le wha moe. Ia mamanuia le anso le mātou tua whine. Ia whatalo whatu ma le nganga whaalalo. Ma lo le soifua manuia. Alo fo i le ngā lulue i le o ngā tutonu o le vai aso. A fio maia i le tāpolo kalambe o le malu i whane. Ia, malo, la vale soifu manguia, lo afionga savea. O faisinga ngase foi lo leo ngā. O paha mai lo leo. Ia, ele se me o iai, o taltonu. Awa e ta otoloa ma e whatutu u iai. O lona winga. O i ngā poloka a koa ilo voice box ia po le o le mea whaleo. Ia le mea siri. Ia o le vava ia tu sulu o le tino. O lo maua lo soifua lau le lei. Hape mo sa manuia o le nā vai aso. E ma se foi le amatanga o le nei vai aso. Nā mai ia lau sunga ma. Nisi foi o fontanga sa awhianga iai. Malo, ia manguia foi le aso, vai aso sa vea, whaftai lava. Ma e full weekend foi, ma whewha I male ainga, ma kua foi di loko. And just relax for the weekend, nothing too strenuous. Ke le foi ka mai kanga vili mai after your pokalame le siaso. May I've been able to go out, whewha I mawaenga ia and help them if it's swangi, ule mea tā wanga, if it's swangi ale, ma tā upu leo le insurance. Ke le ka koe le CDF le lei, o le a koe ngā kawa le lei, o le a koe ngā kawa e whai, or which cover shall I don't do, e me whapenga. So yes, been busy as well, and so for ile maruru, ke le whekanga o kau ngase o kau mai fo I ngai aso. E bai kaimi o ke le kaka fulu fo I from my work, mai sia kaka work day, off work sick. So o le season a lea, struck along. Ai, o leo wa tā papa I tonu lawa fo I le tulanga o le meo le ngase, ia pa o ni manu anga foi, o le mawhaina e toi whai ngā ruenga, ia o le mawhai foi o na tongi ia isi pili a mese ana mō kesi. O le ala le ese senga, I le vā o lau income pa o le tupe maua, ia ma le mō kesi. So in other words, what is the difference between income and mortgage protection? Are there any ways you can offset this? Ma e fisili. Firstly, lo disclaimer mua o le information only. E le se advice, a manga o mia me se advice, ia vili mai a au whamole. O le olua fitu, valu tuluiva, tasi fitu, tasi fa. We can whaso ka I appointment, ke la koe vai o go sit down and look at advice process. So o le ale ese senga o le ta upu leo le income protection ma le mortgage protection and so it's very similar o le income protection le pui lo kokongi and to qualify for income protection you have to be category 1 category 2 category 3 o langa winga it's like officer or some sort of easy sort of job is not too dangerous But if you're working in like heavy machinery, construction, then most of the time ele kaulia for this kind of cover. So you can only take life insurance, male trauma insurance. So income protection kupu se mea whafo se ia oe la vea oe pe mai o ngase. Like le kaimi le off work kai maybe over 6 months le off work oe you maybe le fan mai or you at home ole mafainga ko fo ingan wenga And so income protection, it pays your income. So it pays like 62% of your income, or 70% of your income. Like ACC. ACC also pays valus full percent of your income per la vea. But I makauria for ACC ngale la vea I cover. If you're mai, it is kupe maua. So income protection will cover both accident and mai. If you're off work, over le kasimasi ngale off work, you claim on income protection and it pays you a portion of your kokongi masinga uma until you can get back to work. Now, ole se senga le mortgage protection. Ole mortgage protection pays the mortgage amount every month, not your income. So if you're off work, la vea, mai, it doesn't matter, ngase, then after 1 month,
it kokongis your mokesi amount every month is swangi kongelo mokesi because elese kupe morning alwenga because you're off work now. And so at least it pays the mortgage payments for you. So if mokesi, so the bank doesn't come in and file the house off you, so you can still maintain your payments from the mortgage protection. So let's say income protection, male mortgage protection. Income protection e kokongi a percentage of your kokongi pe la vea pe a mai ale off work over the 1 month. Au le mortgage protection e kokongi lo mortgage payments every month pe la vea pe a mai. The good thing about mortgage protection ele se offset male ACC. Ulu bitan menga a kokangul ACC kokongi oe 80% of your income for la vea. Mortgage protection you can also claim and it also pays your mortgage. Elengi offsets. So a good one about mortgage protection. And those are the two SSNs of income protection, male mortgage protection. Malo, after Matt, ole telefoni lea e mwhai ona tango e tusi lalo, pa e mai mua mai le fale. Tu ula ia le tamama le tina alatu, te whaia whai unga nei. Matt lua tua, e te mau le telefoni, o lua fitu, valu toluiva, tasi fitu tasi wha. Toi whawhonga numera na o lua fitu, valu toluiva, tasi fitu tasi wha. Now, we've spoken about the income and mortgage protection. Yes. What is the criteria for this job and you know, to entitle you for this cover? So, for income and mortgage protection, it's mainly officer. Officer jobs or working in the whaloloa retail, like, you know, working in the, you know, like in the shopping mall, the shopping mall, whaloloa inside the malls, those sort of jobs. What else? Courier, yeah, e kauria for the courier. Sales jobs, office jobs, mainly those kind of jobs is not heavy manual work. But when you're working in factories or working on a forklift, construction, heavy risky jobs, it's normally if a kanga apply for income protection or mortgage protection, if I sing a because they are risky, they're kind of risky jobs. Yeah. So mainly the safe sort of sit down jobs, the light mama jobs. Administration and administration work, yeah. Lelek, tell us here to what is the difference between life and trauma cover? Yes, ngai fasili savea. Life insurance e puipuilo olanga. So it protects your lifestyle, your olanga. So the good thing about life insurance, kupus fa velave, kupu fa fosei se me kupu ya oe maliu. Maliu le lavea, pul maliu le mai. So se maliu wa. The life insurance will kokongi your ainga, will pay out to your kolua, your ainga, your kameki, your kids. So it's for the family to pay off all your aikalafus, all your debts. And so the funeral, maybe what, luas fuluafe, fas fuluafe, limas fuluafe, it depends on the family. So that's all cleared. Life insurance, kokongi is the funeral. And what else? So any aikalafus you might have some personal loans, credit card, mokesi, that's a big one. Then it kokongis and pays those things off as well. And then leave a little bit of kupe for the ainga, if it's a swangi mole ainga, because ale aise life insurance, ay maliur kangaka, then yeah, king ainga le ainga o fainga loans. They're going to have to go suit the kupe somewhere, suit the loans, and pay back the loans. So life insurance pays out liu kangaka. When the person passes away, it pays the money to the family. It covers worldwide. So se mea langi e cover oe pea kupu se whavelave overseas, pea holiday oe Samoa or Hawaii or wherever. So it covers worldwide for death payout. Trauma insurance e cover oe pui oe against mai ngase mai tu mau. E kele ko inga mai e fast food ko ko inga mai e pui ai oe. So the main ones mai cancer. The main ones are mai cancers. Mai faku, heart attacks, strokes. Those are the big three.
cancers, strokes, heart attacks. Those are the big three. But then there's lots of other koinga ngase like AIDS, HIV, motor neuron disease, multiple sclerosis, paralysis, Parkinson's, ekele. So mauangi mai and ele loa ka ko le ale asu wake up ke o mau mai, we don't know. We don't know what's going to happen. If you get one of these mais, alai fa mai fo mai oi, au pole, e sui fua oi, nothing's going to happen. You're going to survive. Then ole life insurance le ele kongi because you still sui fua. Angolele trauma insurance ko kongi ko pe oi, and it pays out maybe 1 year of your income. Mawole limas fulu afe lo ko kongi ko sanga i o ko penga kongi. Pe mawole le valu sulu afe po se lau afe e fu lo budget what you can afford. The trauma insurance, it pays out per maungi ma iku mau fa penga. And it's a lump sum payout to your bank account. And umalole payout. Let's say you have a cancer. Mawalole se la wafe, yo ulol ko sanga fo, mawole heart attack, ko kongi fo ile si la wafe, that's a second payment. Yo ifo ile ko sanga ko mawole stroke, so that's free, and then umalole trauma stops. So you can claim more than once, 1, 2, sometimes 3 times of different kind of ngase. And so ole ese senga nga ole trauma, male life insurance. Ole trauma pays out, lai so ifu alkanga awo maua ma iku mau. Ma i kinga inga fa penga. So those are the main reasons feswangi, because you might not be able to go back to work. Ke wa ko sanga le go for fali because we're mai. And so the trauma pays the money. And it helps you pay your aika lafus, pay your bills, me fa penga. And so it's a tele. So that's the single life, male trauma. All right. So life insurance in mana le mai mo mai le tunu. Ia fato amba wa pe a wa tongi le fwa rosa lo fatafata. O le trauma. O le taibi o maua o ngase ia lo e soifua pe. E mana ia tele la. Lo vala au le sunga ya mat lo atua. Fa malama tili ya te o me na a ole I o ina o so fa I o ngase now why is it very important to use such a person like you with this kind of expertise rather than going direct to your bank or any financial institution? La leta we la yon fa ngai tangata la u fionga po o fo le uso mo lo to mai manga va bito I mata ubune. Nai lo le alu sa o tangata I lana fo le tupe pe o fo I lisi company insurance e tau fa mal mala matu le mata upule tal no ia. Ma e facili because if you found my services, if I help you, it's a free service, and also because I'm Samoan and you're Samoan, or you might be Pacifica, Mauli, so se kumua. It's easier for me to relate to our Mesiaka people, our people. And I can explain in a way, it's simple. If I go fienga sidifia, because ole mele ole jargon le ole insurance. It's a lot of big jargon about this kind of makaupu. So it's important for me to break it down, make it easy to understand so that you understand because if you go to the bank or go to the insurance company, you mostly or balangi and inkias and singers that help you and they use a lot of the jargon. So a lot of times on what is this, and so my job is to make it easy for you to understand this makaupu of what is life insurance, what is trauma insurance, or medical insurance, income protection, mortgage protection, cover because they see customer oh man. If my little sister is shilinga cancel life insurance, I set up funeral insurance, or also advice. And I said to him, sorry, if you go and cancel your life insurance and set up a funeral insurance, then all the funeral insurance ele cover always say longa umale lukau sanga because the first 2 years ele se me mawa pe maliu. And so things like that he didn't know. And so he was asking me. So it's important for me to malamba everything, make it easy for you to silifia this mataupu of insurance. And so Malisimia, I come to you in the after hours because if you go to the bank, you have to go to the bank during the hours of working. I really may
most of the time ke alu vai au clients au ku wo manga yeah, in the yafi. And so I'm flexible. For the weekends, I more for the weekends. So my service is flexible for our people as well. So it's very, very, very helpful. Very beneficial. Malo, waftai. Ia, me se foi. Ele tāua tele le whafonga mai fo le ale atunu. Ia, ele o whai ele AI le ngā ruenga le whai. Ele AI. O le whai. Ele tamali I Samoa. Ele watu whaamana malama le lei. I lau lava ngangana. Le numera na le sunga mat lua tua. O lua fitu valu toluiva. Tasi fitu, tasi wha. Now, can you get insurance cover if you have some medical issues such as diabetes, high blood pressure? E mawhai ona maua se insurance cover pe a whai maua o nai nisi wha ma iwa pe. Whai ma iri ka ngaka. Pe ma mafa fo iri ka ngaka pe ulolo se keleki kele fo ingasi ngase. E whai singa whai ngā fo I to try, but the good thing about my service is I use the 5 main insurance providers. Right. If they go near you, it's mainly just life insurance. Ai ele mawhainga apply for trauma, male income, male mortgage, male life insurance. Ai ngaka I oi because will go kele fo I ngasi. Kua pe ko mamafa fo. So life insurance, worst case scenario, is what you can apply for. But whai wo kele fo I ngasi wo kele fo email with whaingare application. Sometimes the insurance company, if I may, Matt, sorry, le mawhainga whai se insurance, life insurance I lo client, we have to wait for 1 year or 2 years se I longa lafo mai le report for mai wo for mai o go feel lolonga ngase he's under control, he's compliant with the medication me whapenga. And so sometimes I defer the client. Then I would try some other companies. I offer all my companies offer my le. Sorry, Matt, we can't do it. Then, yeah, unfortunately, the only thing you can do is that funeral insurance. And that funeral insurance, it pays up to 30,000 per maliu. But you have to wait, you have to wait lua kau sanga. Because maliu whafo se ikangaka whama ngase. Ele sikupe maua within the first 2 years, ngale refund le paymengi maua. Malulu ko sanga kavalo oi for all kind of ngasingasis. So the first 2 years, funeral insurance, ngale accidental death fale mea e kavai oi. So if all the insurance companies say, sorry, Matt, wole mawhainga kalia lo client because wo mai kere lo client, then the only option is funeral insurance. And funeral insurance, I don't look after that myself, but I can direct you to companies like Chubb, AIA. There's a few companies, even One Path and all those ones online. One Choice. On social media, they One Choice, they all do funeral insurance. And so, well, the worst case scenario, if you can't do life insurance because then funeral insurance. But you have to wait the 2 years stand down. Ia whaaftai tere la velo sunga mat mo ta whaasoa fo mo ta tal noanga le yaso ia ta walunga tuai ia se ngona na wa afa tonu le tu lai fa ia opo muri mai le sunga le I love le ta fa tal noanga fo ia na ta tau ma vai le ma le ngang fa lo malo ia lo telefoni o lu fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa Vili mai, and we can fasokai ke la kueva ai oe to review your insurance or to look at some new insurance. Very ta'ua. But before I do my farewell, I just want to do a quick tribute, please, Savea, to my Niuean brother. My condolences to the Tulisi family and the Tofa family. My Niuean also, we went to Mount Albert Grammar School back in the 80s. Right. In 1985 to 1989, Pule Tulisi. He was a very well-liked person at school. He was in the rugby second 15 as well as the first 15. Played rugby league with us at Point Chef Pirates. Right. Went in to play for Suburbs. And he was the first Pacifica entrepreneur that came out of our kupulanga, our era at Mount Albert Grammar, because he was a very savvy business person. So this Niuean guy, Pule Tulisi, he was the first Pacifica to open the first Polynesian barber shop
You know how they have all the barbershops o Kifale o Kihulu that are all Pacifica now? You know, when you go to any barbershop, they're all islanders, Yeah. But back in those days, they were all Ko'ingas and Inkias. He was the first Polynesian to open the first barbershop, Fale o Kihulu, in Surrey Crescent, Grey Lynn. I still remember that. You remember? Yep, I remember. And then he opened another one somewhere else, another one, and then he moved to the Gold Coast, where he's been in Australia for the last few years with his beautiful family. And sadly, he was diagnosed with pancreatic cancer a few months ago, and he passed away. Rest in peace. He passed away with his family surrounded him, and I got the news from the usos from school this morning, and so I just want to make a tribute to Pule, to Lisi, whakalofalahi atu, brother, and imang wialo malanga. Thank the Lord for you and for all your encouragement over the years to us brothers. You've been an inspiration to a lot of us for many years, and I enjoyed our conversations on Messenger Facebook these last few months, back and forth, and praise the Lord. I'm so glad that he committed his life to the Lord, and he became a born-again Christian on his deathbed. So thank God for him, and praise the Lord, and condolences again to the Tofa and to Lisi family in the Gold Coast there. So I just thought I'll say that, Savia, just quickly before I forget. Yeah. All right. Adding my condolences and sympathies for the loss of your brother, our Pacific brother, Mr. Pule Tulisi, and his family, siblings, and all of them that were attached to him and crossed paths with him, because one of my brothers went to Senior Sergeant Le'ataua Haseni Rohala. He was a Mount Albert boy. Wow. Boys. And at that time, so I think they are very in the similar ages as well. He crossed paths, yes. Yeah, whaamandia tule tua ile. Yes. Ile pēu whaamawai a mwisi fo i ole wala au ole tua ile nā fo yuso. Ia ai tāte wheilo i pēa alo whātu ia manuia le nei a fiafi mga renga o tutoe ai whāsui ko ia mōre terminate. Ia. Ma moli atu whaftai ma le whaamalo i lo tō pa ia ma malu Samoa i lo tō whaafonga i lo pokalame le nia so. Ma lo whaftai, ma lo no sai, ma lo tapuai, whamanuia le atua tiute ma Faiva o le nia so. Ia, so i fua, manuia le fiafi i pēa. God bless. O le sunga mat lua tua. Tele Samoa ma tangata atu motu le Pasifika wa whaamlia i nai. I lea fo i anga waa ma lea to mai tā ua. O le taulongolongo i o tātou ainga tā ua le whai o le mele insurance. E tā ua le whai o le mortgage protection insurance. Aia, wapena fo i content insurance i mūlo vale. O le whare tā vale. Ia, maisi mea umoto tonga tā ua o le mauta. Ai maise alo soifua mo lo wola. Wa tātou te le iloa whalawe e tupu mai. So, recently, the Samoan community and also the Pacific community has finally caught up with the message of the importance of being covered for your life and trauma, and also protecting your income, and other valuable things in life. But I was sunga matslua tua ile olua fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa. Ra tātou toi foi mai pia mai ia le malolonga nei manisi o tātou tala oma tātou wha silsilanga wha lau i tele wha business. Ilo utau au e te mapua. O mana o mie o e pose i sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau whi malanga inga, e awhia imata au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi limatasi,
o lima. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. E whainga o fia lo langa, pe a le leilau wha aperitania. O te tala ina nei avanoa e te lesi talai i le Dynaspeak, mo a onga wha aperitania. A onga fua e ono fumau i New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fitu o Iulai. A whai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fisosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima, ono fitu whātasi, lua lima, ono fitu whātasi, petana i ane i le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Radio Samoa.
Ia le nā whawhiwhianga so I whiwhilo I o le mānawa o ngā luenga I le nei fo I a so lulu. Ia, ai mai se fo I o le tu taula o ngā luenga. Male ngā Gagaifo Faiva o le atunu. Ia po whea lava la le tafo le lalulangi o lo whaafonga mai ai. Le mamalu o Samoa. I le ngata le tātou o te du pele I Samoa. Ia, o leo te wawa I atu. A le atale lima ia I tātou. Ia wa tāle ono I ono no inga. Wa leva na mānawa ngā ruenga. A pe nā fo I la I le nei atunu. Po whea le tafo kala estete. Wellington. Timaru. Te I whaasolo atu I Dunedin mo Tago. Ia, mai se fo I le ai au kilani nei. Ka malo I tiu te mawhaiva. Sa auto ngā pāti ai. Ina ua. Ma lei fua mai le tae au fau. Ua ala usu Samoa. Ua ala seu foi. Ua I longa foi fonga tia. Seu wai ali. I longa foi. Ia Faiva o le ngātai whale. O Faiva o le vāte tea. A o Faiva foi o le tua vau ma le tua sivi. E ala usu I ai o tātou a inga. I le whaatoanga. Ia ma mea masani ai I Samoa. Nei atunu. Ia e ala usu I whale whainga alwenga. E ala usu I potua onga. E ala usu I le ofisa o leo. O le au whai awala. O I la tau o lo ngā lulue. I tutonu o mauta ngase. Mata ngā ruenga ese le malo. Apea da fo I pi sinisi tu maoti le tangata lava la tau ia. Ia ma la tau ngā ruenga. O lo o whatino e tautua ai tangata lau tele. O atu se whaamtalanga e whaatalo whatu nai te mātutua manai tina mātutua e māsani ona. Tau muli pea e le tātou Polokalame. E le ngata I lunga o le si ufongo Samoa, le tasiliba I watolu amo. Ia whapena fo I le tātou api o whaulinga. O le tātou Facebook page, ia mo le tātou YouTube channel. Tina matua ia tapu I tea. Ia ma le tama matua ia tui ali I sofa. Ia ma le a inga fo I mai ina I takapuna. Talo fatu le ia tau savea mo o lua. Le tama matua ia au mua ave. Ia whapea fo I le tina ia au auna. Tua fina ia whai tete. Ia mese fo I le whanau ma le tua tele le ainga. La tau te tau muli pea ma le tua tele. Hans Webster. Ma le whale tua ma ina. I Perth, Western Australia. Ia mese fo I le tamama tua le tātou ainga. Le fionga ia Masoe, Tauli Josefa. Ia manai tua whawhine ia Fortino ma Evelini. Le tama o vaisi ngano whapea fo I Foleni. Atalo fatu le ia taua. Ia ma le tua tele. Tui bau malunga a Josefa. A Tauli. Ia watalo fatu le tātou Polokalame. Ia maise le tua tele. Ma le tua tele. O le mamalu wa. So se teibi lamba I whai le tātou Polokalame. O ta mam tina mātutua. Ina yaso ia na to ese atuai. Ia whai o le email. Ia lunga whai o le Facebook. Ia ma le tātou telefoni. E su e whata pito atuai. Sole, o whea oi. Wa kolu wasu e le ise Polokalame o wako. Sole. O le mangaku o kou. E la ki ai whalawelawele a inga ai. E sau whai mautou whaasa sanga mai I ai. Iai me ta ua o le ainga te tau. Ia o nā ngai atu iai. Ia mai se lava fo I le wala upa ia le atua. I leo se mea e whapea e whai atu se tuu se I whai a whea. Le taimi ma le tai. Ia iai le me tupu ai. Whatalo fatu I le pa I te leo le tātou ainga I le aio keriso. I ka lai stete e maise e ka le sia te tele nei sa tātou whaafasangai. Ia pe ona iai ia le ka le sia le tausi mga mata ngā luenga a le e whakasa. A talo whatuai I le sunga le toina ia Reverend Elder Yosepi Paiawa. Ia ma le whaletua ia Tumanu. Ia maise fo I le mamalu o le ka le sia. Ma le au whai pese mātanga o fie. Whafta iatu, I lau sunga le toina, ia ma le tausi matanga ruenga.
Le ngata lea, after yatu, ele sunga le li kopo. Bishop Touli ma le whaletua, ia ma le ainga li, ia maise le mamalu o le warota i Ashburton, te le ropole ngō sa ole nā le warota i le lotu i tangata nei. Loto wanga le lei, ma loto walofa tulai, ia ma le matango fie o upu sati mai ai le nei a inga, ona o le wala upa ia le tua, le ngata i leo nisi foi, i wawa ai umatu o te musu nei, a wade i aisisi, le sunga i le li kopo, sa kopo, wa vema whailau tusi o le, po o le warota, po le stake, Bishop Anufe ia kopo, ia whapea foi ia le whaletua, o le maua se avanoa tātou te whailoa iai, le whaletua ia sulesa ia kopo, o le atu le nganga whaaftai, ma le taele o le loto ma le nganga, whai mo whonga tau moli o ainga na lua. Ia, pe ona iai ia le wala au o le atua. I le nā fo i vai aso, i lo mātou tua fine ma le a fine. Ia, i le tu tau whaalangia o le fionga a samala ulu, o le fionga foi. I le sala masina a wale so alo ma le siapo tala lau tele a wale whale whao sa monga e maise foi. Le mamalu i le ainga sa pesta. Ia e maise foi ti ma ti e tu au. E fio le pa ia i ainga wa masoe ma tufunga. Maise foi le whale whao le usoli. Ma le mamalu i to o vai singano. Ata alo fatu. Ia le ia tau sa vea. Ia lo tau mamalu. Ia maise foi le tau o tele. Whaafonga tapo i mai. Ale matua le tawhai ono whapea foi sa asi ma sa le patu. La ato lua foi, la ua na tai a wā, ta mapua manong ia manu. E no foi tua inga ia fuata. Ala ngia ai maota ma ele i ulumaa. Ia whapea na foi. Le tapua inga, ele matua le ainga sa asi. A wā le fio la fionga le urua i li. A pea foi le matua le ainga sa le patu wā le fiola wa fionga lua manu vau. Ia, ai maise. Le la ngia ai fo o whalefatu, whapea fo i o maota mamalai lalo ni we, tapu o tota ma wha to ia le manu. Ia, ai, maise fo o le tapu a inga. Talenga nua, ma le a inga sa nua, alu, wini, leutele, malanga mau mai, ma futa mai le pēo wha ma vai o le tātou tua fine. Lato umana malanga mau mai, Australia, Samoa, ma isi vaenga o le atu nūt nei. Mon mori atu, mo onga le lei, pēa toi taliu le uto, ia ma toi fo i atu i ainga, o no whanga wau tau wha mautu ai, ma wha tino ai le tau tua. Ia maise o le ai tau malele, ma su o le wha malama. Ia mawawa i atu i mea lo tutupu i o tātou a inga i lau whanua me ele o le atu no pele o lo whamuni mai ai. Ai leo le mea fau lele, na ana wa i atu a o tupule mea i Samoa, susu e lo lunga mali whamalama o le si Israel. Kang kilo kwa o le oki ma le safa i ma whaala vela, vela whai koe ka pungi la lo malo whamalama. Iwi te whaione mea le na. Ia wha masadi o tātou ainga. I le osi o tātou ainga. Ia ma le tausinga o tātou ainga. A watu le whamaisenga ma moonga le lei. Ia mo le uso ia si osi. Ia po le fionga foi. Ia po le tofafo ia sele. Si osi meki. Ia o le sa tausi foi i le tamaita ia ene lei, po le fionga ia samla ulu. Ia po le fionga fo i le salamasina mo le loto lotoi. Ia po le fionga fo i le toa. Ia iai le anga le lei o le tua i lau tau whasele sele. Ia le whafonga mai le tātou ainga. O le o tāla le sā, ia ma ua avatua i e tatala le vai fali. Lo e tala vau. Tu lau pesto le na fai lungo lau muri mau fa mai le toi fai e le toi alusa u fa lua
Ngala va kama ki pero ke pero le ainga le pula matu tanga tole ainga ya to ya le tua fide ya le lua ia li inga se ya makeveni le to tali watu ile ya Australia lo fa motu wai ya le Europati ya fa perfo ya usolaiti Harry Masiro ile to tali watu I Dunedin ya o fa motu ai ya male to fine fo ya Cherise fa ftai fa ya ngale le fa ftai manatu mai le tatu ainga o le vau mai le fia ya lo malanga mai pea e o si o tatu ainga wa tu ua I tatu o ua matu oti and this is our time yeah. A mea ia, tā whaatonu fo lau au I tātou. E nā i o tātou mātua, ua wala au fo ia I le tua. Mai, e tātou te le whaia le tala fo I le whaia isi a inga. E loa I nā meo a inga marepe lepe ma le mau popo. E umatu lole soifua, o e sa tui matangi olo, ia mawhai masili anga o tātou ainga. O tātou mātua whai lole kala alesi kanga kawhe mai. Ia su e lole mea o laile inkia la koe. Tātou te le whai le tala le nā. O tātou o tangata e tapena le whapusa. Sa whai e o tātou mātua lea o whai langi le wholaunga ma le tulinga sia. O lale me whai e I tātou. Lea o tātou fu e le suavai. Wa o tau tāu ma mafa ma tātou ai I ngā ruenga le lei sa whaia o tātou mātua. Sa lātou ta pena le suawai lea o tātou fu e ina nei le tai au le nei. Lea la leisi mea tātou te whaia. O le tātou tiu te fo I wana ma tā whaioi le nā tātou te whaia. Tā pena fo I le suawai. Tātou whapulou le suawai. E fu e masusu e. E tau ma mawhai whanau na tupunga mai o tātou sulunga titi. O le isi au ngā tūpulanga. Mō nei tai au mālua, lea o tātou tāpena ina ai. Le swa vai lea mo I lātou. Tātou te awa o fo I lātou. Ina ia whaia fo I lea tiute ma lea ma tā whaioi. Pe a ma vai atu I tātou, ma vai atu fo I mai lātou. O le atu ia le whaaftei tele. I le tua fine ia tine. Ia, ai maise fo ia le tamaita I a neri. Ma outou umalawa mana I autou whanau. Outou umasala lango I le whamoe moe. Na e ai male malo. Ia e awale ingoa lea tā ua tele tutonu o loutou ainga. O le swafa hae male manu malo. O upu sa whai I le teimai, I le teimi. Ina ua ola I le taua le mali atoa awa le ini a upenga na mafua ai le ingoa o le ele ua whai ngoina nei o le urumaa, o le ele o le toto. Ina ua le ini maa e tau ai ei tangata. Tu lau le whaafonga Samoa alanga o mamalu ai le tu malo mai ele. Ua wha ngā loa ulu o istangata e tau ai ia istangata. Nā lai o na maua le ingo le nuula. Ma le ele lea. O ulu maa, o le malae o le toto I tutonu. O le malae I falfatu. Mata whangatele, a wau le si ingo na unei. Mata whangatele a mata mai ai o le whanga o so alo. Ia pia sa I o mai I mata utusa. Sa I o mai le meolo I ai tau me sina. Mi milo mai e ina le nuu e tau o toa taatasi o le toa na vivini mua I le whale vai maunga. Na mafua ai o na ta ua matawhanga tele se ia pa ia mai ngata iane. O le alalau papa e tua oi I ai ia le malae o whangalii. Awa ia le itu atu le nao sa le upolu. Malai pili o ua ia mafatutolo tausia e tui sunga le taua
whapea fo I pule mangafa. Ia ma le mamalu ia te oe sa le uporo. Ia ma le fio nga le lua mun vai. Ia ta ua I o nā mea. Wa poto. Ma ua poto moli futi afu e tasi. Le ta ua tele o lo ta tau nuu atu I nuu ese ma nuu e mamau. E le tumutumu ai ni Samoa I peio au kilani nei. A olo o iai o ta tino a ano iwi ma le toto. Aftai atu I le tama o tuufua. Ma le tama o whapaia. Ia tautua nā ma autou. Ma au lua mātutua ia. Ia ne whanau laiti. Ale tamaitai o ene lei ia whapea foi. Lo tau wanga le lei ma lo whaifo. I le tō whai a sele. Ma mata I tū le lei po ai se whawhingi o le alu e au mai. Testi voi o lua ma. Whai I le lua whai unga voi lele. Pe le lei lea. Lea tamaitai o le a whauru whale atu le mauta. Ia matautua nā. Ia nā I o lua uso matua whawhine le haiti. Ua tu ua ele tina. O mai rau whatalo whatu fo I le sunga le whawhengainga o le Assembly of God. Le se o wawa I atu I le inisi nei sa iai fo I o whafte I atu The Voice of Christ le sunga ia take kitiona. Le sunga I le whawhengainga ia Jeshua o le Global Church. Ia whapena ia le sunga le whaiwhi au ia si uewa wa e lua. Ia e maise foi le tausi matanga luenga le Kalesia Metutisi. Reverend Ie Lome Po. Ia ma le sunga le na I le whawhengainga le Kalesia Reverend Yosepi pa ia ua. Ia ma le sunga ia Bishop Toli. Le me ta ua tele le vava ai ma le maitau le ana vaso. Tasi le tamaitai. Tala vau tolu se furu ma le fitu tausanga le matua. Masiana whanau. Ai amana ia uma e Kalesia e ono. Ile a aio keriso I kale estete. E tele tangata e fia whaftai atu iai I loutou maau. Ma loutou wanga le lei. Laua fionga I sa o lo tātou wa inga. Ini niva mapuni a lava. Awale a fio. O le whale fio o li. Ma lau te lenga le tolomea le whale tua masanga ma le inga sa mali toa Samoa. Ya maitse fo I lau fionga. Ile te o matavu I lei a taua maisa. Le sunga ya lei a taua solo sima le whaletua le tausia li. Ona waloa tausanga ia maso tātou vala ona o le sa I linga matangi, le sa I linga o le saifua maloloina. Ia wanofo mamau e se atuai. Ai whaafitai I le atua. O maua le avanoa tātou te toe laulua fasila whaiai. Whaafitai le whaaloalo mawalunga. Na utou si I alofa mai. Ia, whaamaduia le atua. Whaatutumu mea ua whaangaunga oina. Ona o loutou wanga le lei. Ma loutou whai a inga le lei. Ia, avea fo I le nei avanoa. Ia, e whaatalofa atua I sunga le rie kopo. Ia, Bishop Anufe Ia kopo ma le whaletua. Ia, whapea fo I. Ia, le no whaano ma le a inga. Ia umasui o le fionga a whamausili. Vana. La vea ngā tuluai. Apena fo I le fionga. I le teo. Po le sunga fo I le papalii. La tafale Maryland la vea. Ia ma le tō tele o le tātou ainga. Ta maitai o lo tolotoi. Ia whapea fo I le tāpua inga mau. A le sunga le lie kopo ia Bishop Lo Kenny lo vai leu tele mai Napier ma Hastings ma le tele o tātou aina.
ia sa tāpua i lala vaso, ma maua le taimi tātou te malanga whaatasi ai. I le peau wha mawai, ma le wha mawai atu. I lo tātou tua whine, ma lo tātou a whine pele. Ta mai tai o ene lei. Ia, la tau na malanga mau atu i au kilani nei. Ia, alofangi e le tua. Pea whai o lo o tau tāwhawha o i pēr i lalo ina. Tau nuku mai ma le manuia i lunga nei. Atu wha malo i atu tau tua whawhine laiti. Neri, Tine, Toyata, o Pue. Ia, ngā se, ma le tō wha ia nua. Lau tau tua ngane o lo wha malu i le ainga. Ia, a malo whai mea le lei. A malo whai ainga le lei. Ma tau te whatu tua i mea tau te whaia. Le anga sa o tau muri ta i o tau mātua ma o tātou mātua i ala vea ma so alo whapale. A pena fo i la au tau sila mai. I le whatulanga ina ua ta oto i ailo tātou ainga i le telo tau sangau. Ua mawai. Lea lai o na wawa i atu. Io e atangia ai. Tau te mara malama le lei. I le whatulanga ina ma le whatino ina. O whaalawe lave maaso te tele whapenei. I ai le lofa maleanga le lei o le tua pēr whaifoi e toi taliu le whai ngā malanga. I lau lātou i le tai ma le lātou i le ala ma le lātou i le ea lau talenga nua ma le mamalu o lau tau ainga sā nua. Ia, tālusia i ai se tai au ma se taimi se lao. Tātou te sila whai ai i lunga nei. Ia ma whaise tātou size 2. A ole i toe tala au ma toe fo yatu. Tau tua ma wha mau popo no tātou a inga. I urumaa, i motaa, whale alili, whale wha, vai ala, vai moso, ia. Afta yatu i lo tātou a inga i vai moso. Afta i lau sunga a siata, a pia fo i le tō wha, i le vai malai. Avitai lau tau whai ainga le lei. Sau paolo ma sau wha manu malunga, sau malu a papa, au te tiu ma malu ai a Samoa. Avitai atu. Malanga ma mau atu, ia whapea fo i le tō wha. Pole fionga fo i a fualau, ma malu i atu i salenga. Ia, a wasa atu, mai au kilani nei, mai nai whangaparoa ma whangarei. After yatu lo to whai ainga le lei. Ia, male o si o singa o tātou. Ainga wefa pena al so i fuanga le nei. Ene, ia ise si a pa u ia tau. Ia, ai e toi mana tua fo i tai au pe a maua le leile malos. Ia, ma toi e wha o atu ai ma wha o ma atu ai le wha aftai. Whatalo watu lunga le tātou api o fōlinga. Tātou Facebook page. Mua ma e lunga si o awhine a Nerilini lau tele. Alo, whaaftaile mafuta mai, sau o leonge, niu afa ese. Ia male tō o tele o tō tūwhale tātou porkalabe. Share our program. O le vai aso muri loi leai. Uma le vai aso lea, le nei, vai aso lea, mōna tu atu. O le awha mai a ina alo ia le konkalate, ma le ngā luenga le ata o severa. I le tautua ina. O le si o fonga o Samoa. Mo le ova i le lua se furu ma le lima tausanga ua tuanai. Everything good must come to an end, and it is time for me to move on to other things. You know, we will, miss the radio station. We will miss the times that we'll hear. Ia, na, o le a whailo ia te oe pofe, o le a apia I foile, ka mo le a kaile si kai. Kia fi se kangi se umangalo nga whapea, ka onga ia alu yo ki ngā maka ia osole, ma upu. Ia, ai o te li tonu ma whatutua, o ni whai unga le lei, ua whaia. Ina ia, I loa fhoi le alu I luma. O se tau mawhainga, mo le hanga I luma. Mama, te tonu fhoi. Ua lava matutoe, ia tau sanga e lua se fulu ma le lima. Le tau tuai ma au ona, I le
si ufongo Samoa i au kilani, le tala tau longo. Mai le nawai tau le whasoa se o mai, le tano ava se o mai, i le ngā Gagaifo Faiva. I've enjoyed every single moment and second of it. Le taua na. Ia no whangaanga i ai fo i singa luenga o tofi ai. Ia ai le mawhai au na whangaloina le Radio Samoa. Peo i nei le tupuanga o le tele o mawhatanga sa iai umale to tele ia o whai fo i a lātou show ma whai a lātou fo i podcast mo tulanga whapena. Ai pei la o alu tangata muri le alu ese atune ia whape fo le sunga ata vai wau te lo lava le whau au pea ia le breakfast show. Ia ono nisi la fo i fuanga alu mamau. Ale tātou le tio mo le pulenga. Ia ai whai e le tua le tae au manuia mo mea oma ma fuanga le lei. Mo le angai i se lumana i manuia. Ia le na. O mai la u tala noa i le mata upu lea. I le taunu watu wa stasi nei o mata upu o te tau talangia pēr i le tele o tau sanga. O te le fia iai. O te whaasea iai. O te whaitio iai. O le ale i tu tino lea o le malo. O le i tu tino lea. O le vaenga o le komisi o whainga pālota le atunu o nei. E whata oto ai tu la whono. E whape i o na whatino. Le whiliwhilinga le atunu o. I le sa i linga o na sui. Ma le tofi o le i tu malo, ma le i tu malo. E anga i atu i le mauta whono ma le pāle mene i tia whau. Fia se fulu tausanga. Wa ono sfulu ma le lua, ono sfulu ma le tolu, ono sfulu ma le wha. E wa ono sfulu ma le lua tausanga le matua. E wa ono wha. O le demokrasia Samoa, maana whainga pānota, o le paia ingalo na sfulu ma le valu le nei. Aia, e le ta oto ilanga tonu lea tu la fono aisea. E ta sui e fe mou wai. Aia, a oto e tilu le mata apule nei. O te whaiti o ina, le paia inga, ma le se e iai o ta ngata nei, a mata mai lava atu le epa se i o ilana vaenga whai o le HRPP, i le fase fulu tau sanga o tua nai. Le ai se vai fofona whaia iai. Au tō se sila la iai. Fia se fulu tau sanga o pese. Ma o tau alanga ina le nei tu la fono e te tau na sui. Ma toi whaia iai ni te unga le lei. Ina ia tuu ai le mea leo le wha mai mau taimi. Tuu ai le vevesi le wha tau ina le pānota. Tu waile le vevesi o whainga pio pio, ma whainga whaala tua, e sau whangā ma iei tangata. E o le maota whaitu la whono le atunu umalana pāle mene. Ai asi sila fo i nei tau sanga e tele. E mai alo se whainga pānota lau tele. O na o lea, e malo le lei mo le isi fase fulu lima aso, 45 days to wait. E se tau ta pena ma whatu langa le wha maupopoina o ai le vaenga whai o le atu lai mai. E tofi mai ai se pale mia ma le sui pale mia ma se kapeneta. Minsta ma sui minsta. 45 days as it states in the Constitution. That is a waste of time. Le teipi mau le teimine na. Le ai se mea e minoi. E mo i olo o iai le maa lo le tu mau e tau ave or a temporary caretaker government. But all other developments ceased to exist. And no operation at all.
A umala le fasfulu li masona. Ona tātou wofo I leo. E whai tangi o palota. Palota la iti e tu malo. Ma le fia se furu o tangi e whai. E malo lo le lei le pare mene. Se ia la uma le lei ona wha ngā solo whamsinonga la iti nei. These petitions a uma. Ia whato aula ia le whai whatautonga. A o le taimi le nā, o lo ta pena mai ai le komisi whaapitoa sue sue, e ilo ina le whainga palota. A o ai la tangata ia, e fili tanganga mai ai le komisi lea. O tangata na pā le palota, o tangata na tau vai le palota. Tau vai lalo le fua ai, tau vai lalo le fua le HRPP, I le taita inga atu le epa, ua avema. Pale mia. Lale mea nā leo na pā tangata ia. Na pā mai le whaamsinonga o tangi tau palota. Wha mao nia la tu sori ngā tu la whono ma awala pio pio. Na sao whanga mai ai. Mana whai ai le whai unga le whaamsinonga. Guilty for violating and breach of the Constitution and especially the legislation of the Electoral Act. Ai au mai tangata nei. Whai iei tō whinga o I la tōu lea sa ili mai e le komisi e o mai e ilo ma so e soe. Le teu wina o ni patu mani wha le tonu na tū lai mai le teimi le whinga panota. But they are the culprits themselves. They are the corrupted ones now sitting in this special commission of the Electoral Commission. O tō whafonga la Samoa. O tō whafonga iai. I le ubi o tausanga o papala mamanua lea I tūtino o le malo. Ma fua mai tangata sa tutu mai te tai le malo o se pale mia. Ma whainga whaasoli tu la whono e fili tanganga mai ei tangata na pā le pālota o na o soli tu la whono. Le a lale tu la whono, ma le wha maoni o mele la auto mai e teu. And that was the beginning of it. O le a fuafuanga le nā, o le mai lea o le mawhai o na whai ei se fō. Se tangata ia na mai komisi ai sea. O le manatu o tu le epa. Ua pā maila na vaenga ia le whainga panota. Ave ia I se havanoio mai e se e ia I le komisi lea. Ave anau mai a lato soli tu la whano. Le nā leo na pā le palota. E o mai e toi teu ai le tu tino lea. Ia na o mea se sea. Ma soli tu la whano. E whaawau pea. E o mai le tai au le nei. Le ala. Au te tala noa ma au fautua pea ma au tua lalo pea. I le fionga le li pāremia, li tai nao na vea ma pāremia. And finally somebody gets to listen carefully and has taken this concern into consideration. La me le wa whaine I lauri. Wow. Wa a ami whaapitoa le International Institution for Democracy and the Electoral Assistance Organization. Ole whaalapot patonga lātou te sila I le mata upu o whainga sauloto. Whainga a mio tonu wha temo karasi. Whatasi ai male vaenga lātou te vaaya le mata upu e winga I awala e te tau o le whatino ai. Whainga panota a mio tonu, whainga filifilinga manuia. Dea lau I Samoa. Ai le vatua nei,
Sa utusi ai le pepa maua ma le tofai a se umano. Oni vaenga e te tau na ngā i ai le loilonga ma le sa i linga lea. A leo tau nu mai ia e whaalapu po tonga patino i ai le lātou tilo ma le silsila. A ua whaatalanoa le komisi. Whaatalanoa le komisina le au whainga luenga. Whaasolo ane i tangata tei tō tasi. O ali im tamai tai whaipule. Le pāle mene atoa ai maise. O le pāle mia marana kāpeneta. Ola matuata ua lava. Why is this so important? It is vital that we find a system that is compatible with the Samoan Electoral Commission law. Mana mia i tātou se system. E tā ua tele ma whai o na tātou sāwa wari ai. Ma teu ai, wa enga ese o le tūla whono o whainga panota. O tau sila i le ngase o mā lo ua iei nei. O mātou ta mai panota la iti toi o mai foi au mai isi tangi. O mai le au mori mau pe pelo. O mai ma isi mori mau. Ua whaala lafi. Ala le mele fai. Taun ta loka o matangata nei. Le usi ustai ma le whaale mi ngao le whaamsinonga. Nā le mele fai. E whaala lafi ia mori mau. Every turn there is a corrupt practice concerning the Electoral Commission and the Electoral Act itself. O whawhia na teu le nei tūlafono. Ai leo o is tūlanga le lei. E whatele, ai na teu e tangata soli tūlafono. La whawhela na saosa tūlafono tātou te mulitai ai. Pea whai o le na te lepe isi awari ia, ai toi mai toi sa whawhai ma se ei ai, i le komisi whapitolea, ma toi tau mono ma ia ia lātou sori ngā tūlafono, ina ia whaatanga ina le tūlafono. Se mai le au soe. O tau sila la ia i le po una papala mai ia i le fast food tau sanga le otuna ia tunei. E le mali, e le malia i lo loto, le anga o le telo nei tau sanga. Tele au. Whasoe whainu mata upule nei. Ai whawhitai i lea tua. Wamina ia, se tangi le pūmate. Leanga o i, lea e a fua mai ai. Le mau tonu o le whainga malo. E alu lava, ai to e tau tata lava i tua. Ai sea. Wale mawhaifo i e tangata ia, ua whaia ina, mamatua i to tolo popo koko nguku. They can't let go of that authority and the smooth transition and peaceful transition of power to the new government. E lua upu, e toso i lava mawhatoa. E toso i lava, o whea toso iai, e toso i le whare whamasino. E o e tau sue masa ili ma whawhau mai se moni mau. Ina ia ave lava se tangi e whaasanga i se tangata ua manu malo. Nea o whea tula o tala lena. You are all idiots, including Tula Epa. Why? Because you all that lost the election are sore losers. Whaia ina, ma le loto ti ngā. O whea a fua i le tele o nei mea oma le tupu mai tonu. Ma to ai, toso, deny and delay. Palonga i upuna e lua. Nana la wali ia anga ia nei le malo.
leo whalenga mea le e nei. Ioi. Deny te. Delay toso. Wa toa ai le mata upu ina. A o ai le pula mai. Mata talo mai ini wha amurianga. Lea tu nuu wa toa le nale. Ioi. And this problem has become a huge problem, and it has become an epidemic throughout the years. O le wha mai papala so solo, ma pēsi ai le tele o whainga malo. It has led us to uncertainty and not knowing where to go. Where do we start? Whea tātou te amata mai ai. I tonu lava. Toi tilo i le matau pule nei. E sa ol melenga ka ngoa ia se man. A lea lava o lava iai. Ina ave iai le whatofa la inga le malo. E o mai i tangata nei. Tālu sia la. Ia lātou su e masa ili, ma wā ili, ma au talu atoa le tū la whono le nei. Ma whasiringi ai fo i la ia lea. Le au wala e mo whai ei o na ngā lulu e whaatasi le tū ma le anga i whanua a Samoa. Le whaamsinonga, ma le tū la whono e whau mai e le palemene. E le ai seisi komisi i tu atu, na i lo le tū la whono e te tau, ona teu mai e le palemene. Ai a tā ua le iai la o tangata ma le whalapupitonga lea. E ngā lua ma le komisi o whainga palota. Whai ei le lato recommendation e le palemene. Ona whai ei leo le pou o le mataupula nei. O te matua i whawhitai. Ona sa ili ei fo i leo se system e tala whea ngai ma i tātou. Ai sea, wa ti ngā talinga, ti ngā mata. Tausanga o mai whai ei whainga palota. Le nei tama i atu nuu toe a lei loa i lunga o le whaawhanua o le lalurangi. Ai tō te wawa ai lava iai e toa. Ma le mawhai o na minoi le malo. Ma ana atinai. Ma whaatū se malo. Ai sea. Ono tu la fono whainga panota. Whatala no foi e kalesia. Whatala no re pulenga mamalu o li ima whai pule. So se tangata. So soni mai le so sa iete aloia. Avane ile komisi e te wina le tu la fono. The Law Reform Commission. The committee fa foi ma le komisi o lo o iai le fa malunga le komisino whainga panota. Ioi. Ai te sirafia la seuman. O la utango teu le leile pepa lea na tata penaina. And I will file it and send it direct, a copy to the Commissioner of the Electoral Office and also to our Prime Minister. Awa o ia fo ile na o le minsta o lo ai le matanga luenga le ofisa o le panemia ai maise o le minsta fo ile na eva aia ia le komisio whainga panota. A tonu e tā ua. Awa e saulo se vaenga fo ile o le pepalana e tasi ala o mate. That was part of our conversation and our preparation of vaenga iana tata pena ye ali zeman. Ta ua te lele na. A vea fole nei ava noa. E momoli e tuaile nganga whaftai e le ngata i le Palestine o le kalesia e whakasa o lona o ona nofo ato le kalesia o le pulea onga o le kolisi whawhaiwhi au I malua
o whaia onga lo lato wa o tau wina le mata upu siri te tono. La whaelongolongo atu i le amatanga o le suenga. Whaulu whale mo le BA po le Bachelors of Divinity le mata upu siri. Le nā fo i ua whaelo mai le komiti whafoio le aonga pale kolisi whaiwhi au. Ua mawhaio na sue le Bachelors, mawhaio na sue le Masters of Divinity. Ia, ma le whaila ua esere mana i o le me le whalongolongo atu. Wale o toi o i atu nu mamau. Leo olo i ai isi universite o mata upu whaale nganga po mata upu sisili tau le kalesia. Ai ua whaatanga ina e le kolisi whawhia onga i malua. Ona sue ai male whaelonga mau lunga. O le PhD por Doctor of Philosophy, which is very, very nice. O se swinga le nai lo ai o lo o anga i luma. O lo o ola le tō wha le lei. Ale e ka le sia malana tō wha pa ia. E wha a wawai. Ona su e ina ia wha i longa te tele i to tonu o malua. Watu foi le wha malo e le vasenga fau le nau te masalo po le vai asa fau e lo ai. Ia pe tofia se vasenga whaulu fale o le tausanga mua o le Bachelors of Divinity mo le si tolu le whātausanga o le haa o tawina ai i la tau i le kolisi whawhaiwhi au i malua. Ia whapena fo i le kolisi whawhaiwhi au i piula ale e ka le sia me trisi ia awa tate iloa nisi o le sa maku kuori. Ia e te ia ua e whanongo tu o whamai. Mai ke lo vole kau ke ai awa whakasi e ma whe e ia o mo whaikako fusuanga i le awa se e ia. Whakoea, mai ala le punga o mai o le mele e whelisu enga. Whakoa wu ka whewhi. Whaku sui lau o langa o le kongia se whala au wavua se i lau whakawhaka. Ia ai o ne swinga le leita te fia ai o nisi o wo mai sa masani i ngā ruenga, masani i tālonga, masani whawhianga, ia ma telo tausanga i a onga, ai wawa i atu. Wha mai sui a le liua, alu mokua i ai. Ia le sila. Wha mai koe kasil kausanga ai wha malolo mai upa u. Ia o le wha malusi au na ia te utou na i wō mauso fo i wō atu. Ia ma whamdia ina. O wau le vaso fōu na e lau maipo o i wō whamdia ina. E iai fo i mai la tau sa u la vavale i atunu i wafu. Ia le nau o atu. Whaftai le tua le musmusunga le anganga. O au tau anga i atua i le na fo i vaenga tau o le soifuanga e au auna i le tua. Ia, atalo fatu i le uso ia Matt, ia kopo, ia male fale tua le tamaita i lo ia. Ia, so alo Priscilla, ia whapena fo ile pepe tato ainga, ia baby Vana. A wako ea marengei pepe ila lo. Ia. Baby Vana, Yupeli, Rita Marie Jacopo. Alo whai, nga mai le leia se mako pepe ila lo. Atu le whamalo Matt Jacopo. Ia, whapea fole, te maita ia so alo Priscilla. Aftai le avaloa sa tātou malanga whatasiai. Ia, ai maise fo le tatalo mo le sunga ia Bishop Anufe Jacopo ma le whaletua. Ina ia whafoisia le malosi.
Ia, me se fo ia sulesa ia kopo. Ia, matoi foi mai e whatino ona tiute masani tono le kalesia, whapea foi le ainga o lo whaangana, mori atu mai i le fionga le tole a foa, la uli ngā tolo ai, ia whapea foi i le tamaitai, ia whamausili vana la vea ngā tolo ai. Ia male ainga uma, ia whapea nā foi mai a te au nei, ia male tātou polo kalame o le nganga ifo Faiva. Lea tātou wō le malolonga, foi mai, ia ona whaamai a lea o le maenga mulibuli o le tātou au ranga nei e fiafi, ia e tufa le tātou polo kalame, please share our program. And like it, subscribe it, and leave me a comment. Yangona, oh yanga, oh na, ayangona. Tabaco, oh tava aka, oh namago. Oh ausa la lawa koyau, asa la lawa koyau, you must see what I do. Capena, oi capa ena agapena, capena, oi capa ena agapena, oi ausa la lawa koyau, ausa la lawa koyau. Oh, got Brother T on bass, hey! Hey boy, here we go. And a one, and a two, and a Tongi le tupe ile ele Nonai unga lena Liua mangalo atu Vaapena o oe mahau Sausu esa ili
maua o lea onga tau wale ai ma le matanga e le tau lava se oa wana toe tangi le tamaloa sina vai mo au a o fea fo i au oa toi te patasi pe moi pe moi ma le faa maoni o le tupe le o la tanga e te tau o na fuafua o le tupe e sao a o oe o le manao e te tau o na e poto aua e moni le tia kolo o e noa sa ua sesi mai i aso ua tea sa i tangi mamalingi o loi mati maniti o tino i lelo whau awa o tupe o mea una o le tupe e sao a o oe o le manao e te tau ona e poto aua e moni le tia kolo aua e moni le tia kolo O au mapo le malolo e no fo ai o loi mafau fau nga o le loto ona o le aina o le peti aina talu ai le tuina na o le ai o se uinga a ola u fesili pe ai se a o oina e sawi a te a ule amatanga a o fea oia o so fama oni e lata whirainga e o oile oti whaangaloia le mafutanga te taua leina leanga ai whaafetai tele mo mea umalava ia usese ia ufi a manase usia tafanang o tau aso langona taluai le ansala na whaapolonga wa e tau o le pua
mai la fo mai ai omi whaani u ale lau a whea sa whai e o solo ai lo wita e whaasanga tau mai ai le ai mase mea e tasi na o tali atu ai whaamasino mai le matai ai tuli i luma o so u ai whaangaloia le mafutanga te taua veina leanga ai whaafetai tele mo mea umalava. Ia, le da, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā ruenga a o le timu mo le malu luia e mātou i au kileani nei. E mātou tia, ai ui o lea, whawhitai i le tua. O le are koa i ngā tau. I le i whaia mō le na o le tangata sui fua. E whai fo i mō me ola. A pena fo i la au. Ia, maisi me mana o mia le sua timu. Tawalunga atu i le reia fiafi. Se whaafetai whaale au. Mō le siufonga Samoa feso tai. I kala estete, le uso pele. Ia pesta u unga. Alex Fido. Ia o le siufonga o Samoa feso tai. I kala estete. Whaafetai te le uso. E lofa mleanga le lei. Ia. Sa tātou whiloa i ai, i le mamau le mea. Peo e toi alu atu i le ta vale whoilea mai i Los Angeles, e alu i lunga i Oregon, whaasolo atu ai, i Salt Lake City, Utah. E tā si ale au wala sa olava. Ale fia mo e li tangata i matautia sole leo ta vale awa, e launga tasi a tō le mea. Ya lau whanua ma lau i le ele. Ele aini bonga. After tele ya te ole uso Pesta, Alex Fido, ia maleanga le lei, ia me se fo le tātou whainga malanga i le hoatu, ma le toi fo i mai. I Ashburton, i le mea sa whatino ai le whalawelawe o le nei a inga. Ma mori atu le ngā whawtai mai le taele o le whatu, i le sunga ia soifua moti, ma le whaletua ia lina. Whawtai le anga le lei, whawtai le lofa tūlai, ma le au mawhora. Whamdi atu le tua, whatutumu mea o sa whanganga uina no le lofa tūlai. Le anga le lei mai e tusai ma le whanawelawe sa whianga iai, ma le ala lea sa tū le langi, a wā le fionga i le latawhale po le fionga fo i le samala ulu. Ia po le fionga fo i le toa po le punipuao. Ia balo whaftai lo tō wanga lei. I le whaletua ia lina, ia whapea fo ia sio uso ia lise. Ia alofa tele atu. Maluia le whainga malanga pe ato i taliu, ma toi fo i atu i Australia. Ia tu i ova lo tātou wā, until we meet again. Ia whafua loa le soifua tautua. Tā walunga le nei a fiafi. Le uso whapele pele. Tō wha, tā veu o le launga e tausi ai, ma malu o whalea lili ma sanga ese. Ia whapea fo i le ainga sa whenu i vau. Tā veu o le launga lava le nā ofo ia. O le launga fo i le nā. A le uso na tuto e tausi ai ma malu. O le saufa inga i le atu whalea lili. Whaftai tele lo fa yuso, tā veu Rex lea vai. Ia ai maise lava. Whaftai atu i le seleni pa ia na tau au iai. O le alofa tūlai ma le au mafola, e lea mawhai o na whaangaloina. Ia whaamdia le tua ma whaafu lola soifua mau le malos. Maua fo i le tō whaa. Ma le whautanga e whenga iai. Ma upo e tausi ai le vāna nofo. Ma Samoa ma lona vāta ngata, le vāta puia. Ia ai le ngata i lea
o le launga lava talo le manao. Ia, o inisi, ina ua sai lau wha i tū mua. Ina ua tau nuu, le savalia, sa ili a inga le tama. Ia, o ina, na ua tau nuu, salani ma lo sula, na te tala ai, ia le lafo. Ia whapea fo i whalefasa. Lafo fo ia, tau nuu i whalefasa, tala le lafo, tala manao, ma tawe uveu. Ia o launga e tausi ai a inga le tamo muangu tia. O le tupu o Samoa. Ia wha malo atu wha aftai le anga le lei. Wha mianga wha pitoa mo le a Filipele i ala nuola. Thank you so much for your love and support and also for your hospitality. Le uso matua ia Kiliaka. Ia o lo whaanga fo ina mori atu. I le nei a fiafi lo tau ma au mo lo tau wanga le lei. Ma tau tia le aso le ta maitai. Ia ene lei, ia po le fionga fo i ala te fale, po le fionga asa mala ulu, po le fionga i tele ingo le te maitai. Po le, ia, po le fionga fo i a puni puau. Lei titi ai tele ana ngā ruenga le lei sa wha ma popo oil community, ia ma e ka le sia ma le nofo le iai i Ashburton. O le tātou teiwi o toe 5 minute o na tāle o le tū lai ono. So o le whakausa o loto pe o ke malo, punga laki ei. Ia se malo tō ma le uso e se o manu. Wow. Ile nei ia fiafi ai, ia vai lua tusa le tua so tātou manuia. Po whea lava o lo whaafonga mai ai le po ia maulunga. O le mamalu o Samoa i o na tūlanga whalupe, ia manuia o tau lo o lunga o le ala tele. Whapena fo i la tau o tāpena mo le ngā luenga o le sifi pō o le nei a fiafi. Ia au ma le atua. Manuia o tali ngā sua, manuia fo i osi ngā taulanga. A o fo i le teimi e whata oto o i tō whanga o le atunu. Ia momoe ma afu i le ia afu o le alofa o le atua. A whai fo i e ala whai ma malei fua i whanunga le lei le tai au fo linga i le atua. Fusia le fau o malo, ma mamoli la palapa o malo, ia vi ia lava le atua. O le tala lea, ma le nganga whaaloalo i le tātu utunu, i le o ngā tutonu o le nei aso lulu, ia pa o le nei fo i vai aso. Tai atu lau tau soifua i le aso fau a tai au. O le whaatawhiti, o le ngā Gagaifo Faiva, ma le atau o Savea, ma le tātu producer i a seu manu. Ia, manuia tele lava le tātou tunu le nei a fiafi. Whamangalo fau i se leo, o se leo, se tala ma se tanga ua le tauta mali i lau whafonga mai le nei a fiafi. Malu ave i fale. Tonu o oe o le matua whaitama e mangalo i se leo leo auna. Le atau se vea, leo lua i ali i se yuli, mulitalo, Al Harrington tu manuvau la vele nei. Alo fatele mo oe. Ma auto umai lunga le tātou Facebook page, ma le tātou YouTube channel, tātou si o wai tango e tufa. Ia madua le atunu, pasoi fua ia, ma ia manuia.